what's up? Kuva mu mpera z'iki cyumweru hari kuvugwa amakuru y'uko umutwe wa M23 wamaze kugera mu mujyi wa Bukavu, ndetse kuva ku mugoroba wo kwa gatanu nyuma y'uko ingabo za leta n'abayobozi bo mu ntara ya Kivu y'Epfo bahunze, ngo uyu mutwe wafashe igice kinini cy'umujyi wa Bukavu. Amakuru yakomeje kuvugwa nuko mu ijoro ryo kwa gatanu umutwe wa M23 ingabo zawo zinjiye ku bwinshi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu, ndetse ko banageze kuri Place de l'Independance hagati muri uyu mujyi. Umuvugizi w'uyu mutwe wa M23 witwaje intwaro mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yaciye amarenga y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho rero ni nyuma y'aho mu gitondo cyo kuri iki cyumweru abarwanyi ba M23 bagaragaye binjira mu bice by'ingenzi bya Bukavu birimo amasangano ya Place de l'Independance n'ahari ibiro bya guverineri w'iyi ntara. Nkuko iyo foto muri kubona ibigaragaza, bahagaze kuri aho ngaho bita Place de l'Independance. Kubivuga ko umujyi wa Bukavu wose waba wafashwe ntabwo amakuru arabigaragaza, nta nubwo abategetsi b'uyu mutwe barabitangaza. Icyakora ngo amaze gufata ibice byinshi by'uyu mujyi birimo Kavumu, aho baturutse ni mu majyaruguru y'umujyi, ndetse binjira muri Kabare na Bagira, ndetse kandi hari n'amakuru y'uko na komine Kadutu y'uyu mujyi nayo bamaze kuyinjiramo. Nkuko bigaragara muri ayo mashusho, izo ni ingabo z'umutwe wa M23, aho abaturage bagiye basakaza ayo mashusho bavuze ko zageze mu mujyi wa Bukavu ndetse ziri gukontorora ibice byinshi by'uyu mujyi bitandukanye. Umuyobozi wa AFC M23 yitwa Corneille Nangaa, nawe yamaze kwemeza ko ngo binjiye muri Bukavu kuva ku mugoroba wo kwa gatandatu, ndetse avuga ko ngo bazakomeza igikorwa cyo gusukura uyu mujyi wa Bukavu. Uwo ni Corneille Nangaa wabitangaje. Mbere gato yuko uyu mutwe wa M23 winjira mu mujyi wa Bukavu, Kiliziya Gatolika ndetse na Societe Civile ya Kivu y'Epfo bari bagaragaje ubwoba bw'uko imirwano nibera mu mujyi wa Bukavu hazaba kumeneka kw'amaraso menshi, ariko amakuru avuga ko uyu mutwe wa M23 wageze i Bukavu hatabayeho imirwano ikomeye. Mu ijoro rero ryo kwa gatanu w'icyumweru turi gusoza, mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Bukavu harayihumvikana amasasu make nk'uko abaturage baturiye no mu karere ka Rusizi bagiye babitangaza. Gusa ariko nanone amakuru ari guturuka i Bukavu avuga ko kuri iki cyumweru tariki ya 16 Gashyantare ibintu byongeye kuba bibi muri uyu mujyi uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ibitero M23 yakomeje kugaba mu duce dutandukanye tw'uyu mujyi. Nubwo ugereranyije n'umujyi wa Goma, i Bukavu hatabaye imirwano ikomeye. Kuva inyeshyamba za M23 zagera hafi y'uyu mujyi wa Bukavu habayeho ubusahuzi bwinshi ndetse n'umutekano muke, ku buryo n'ikigo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye gishinzwe ibiribwa WFP cyangwa PAM cyari kibitse toni 6,800 z'ibiribwa cyarasahuwe, ndetse bikomeza guteza ikibazo cy'inzara ku baturage, kuko iki kigo cyafashaga abaturage benshi kubona ibyo kurya. Kuri ubu rero ingabo za leta ya Kongo zatangiye gukura bamwe mu basirikare bazo muri uyu mujyi wa Bukavu kugira ngo birinde ubwicanyi bushobora kwiyongera nk'uko byagenze mu mujyi wa Goma, aho abantu barenga 3,000 bishwe. Umutwe w'ingabo za Uganda nawo wihanangirije ingabo za leta ya Kongo ziri mu mujyi wa Bunia, uzisaba gushyira intwaro hasi mu masaha 24, bitaba ibyo ingabo za Uganda zikabatera. Bikaba rero bishobora kongera ubwoba bw'intambara ishobora kurenga imipaka, niba Uganda nayo ishobora kuza muri iyi ntambara. Gusa ariko umuryango w'abibumbye wasabye ko habaho ibiganiro hagati y'impande zihanganye, ariko nkuko twagiye tubabwira, Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yanze kugirana ibiganiro n'inyeshyamba za M23. Gusa mu gihe umujyi wa Bukavu wabufashwe n'inyeshyamba za M23, uyu mujyi tubibutse ko utuwe n'abarenga miliyoni 2 z'abaturage, byaba ari intambwe ikomeye mu kwigarurira ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo, bikaba rero byakomeza guca intege ubutegetsi bwa Kinshasa. Umutwe wa M23 ufashe Bukavu mu gihe Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yari ari mu Budage mu nama yiga ku mutekano, aho yasabaga amahanga gufatira ibihano u Rwanda. Icyakora mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika yaberaga i Addis Abeba muri Ethiopia, Perezida Kagame yavuze ko adakangwa n'abakomeje gukoresha ibihano nk'ibikangisho. Muri iyi nama Perezida Kagame yavuze ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ruhari kandi uri mu bikomeje kuba nyirabayazana w'ibibazo by'umutekano muke mu karere, ndetse by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo Perezida Kagame yabibwiye abari bitabiriye inama
y'akanama ka Afurika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano. Iyo nama yaberaga i Addis Abeba muri Ethiopia. Ni mu gihe kandi muri icyo gihugu hari no kubera inama isanzwe ya 38 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU yiga ku bibazo by'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi nama Perezida Kagame yanenze ibihugu bikomeje gukerensa ikibazo cya FDLR iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba kandi imaze igihe ifatanye n'ingabo za FARDC za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Perezida Kagame yabwiye abitabiriye inama ko kudafata icyo kibazo nk'ikihutirwa kandi gifite uburemere ari ugusuzugura amateka y'u Rwanda kandi ko rudateze kubyihanganira. Perezida Kagame yasobanuye ko ikibazo cya FDLR hari abakirengagiza bakayigira nk'aho itabaho cyangwa bakayiha uburemere buke cyane, nyamara ari ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda. Perezida Kagame yagize ati, ni gute FDLR ifatwa nk'itabaho mu mitwe y'abamwe, cyangwa ni gute yaba ikintu kitagomba kwitabwaho cyangwa ngo gihabwe uburemere. Ati mu gihe utitaye ku buremere ifite ubusuzuguye amateka yanjye, ati kandi ntabwo nzabyemera. Ati sinzanita ku wuriwe. Akomeza agira ati nta muntu n'umwe uba muri iki cyumba nsaba uburenganzira bwo kubaho cyangwa ngo umusabe ubw'uko abantu banjye babaho. Ati ntawe. Ati nzabaho kuko ari uburenganzira bwanjye kandi niko bimeze. Muri iyi nama kandi Perezida Kagame yananenze abakoresha imbwirwaruhame ziryoheye amatwi, uburyarya ndetse n'ibinyoma ku bibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidashobora kugeza akarere ku mahoro. Dusubiye mu mujyi wa Bukavu, abaturage batangaje ko bakomeje kumva amasasu mu bice bitandukanye. Icyakora ariko kugeza ubu ntihari kuvugwa rumwe ku duce inyeshyamba zimaze gufata. Hari amakuru avuga ko zimaze kugera mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, mu gihe ariko andi avuga ko zitaragera muri uyu mujyi rwagati. Turakomeza kugenda tubibakurikiranira. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yose agezweho akugerereho igihe. Exato.